大家平安，要叫wij读出阿jam zaman nama kajinana sulibat. Saka tu chua kajam zaman nauruja supina kai nuat semas. Ima zai tua tau cikere ni matai. Ima zai tua tapura surajan. Saka ima zai tua tiura puru katu dosa karam. Baju sepaca puru katu dosa karam. 马太福音10章32节到42节。拜。Di mga anaki paglang ite ayaw tua ari-ari to na masaro tanwakan kemelangakan tanusun kiku ayai nga uta ite ayaw te kama itari babaw lakwa ati mga anami marawan tanwakan ite ayaw tua ari-ari ini ka kena kemelang tanusun kiku ayain anga uta I te ayaw te kama I tari babaw a sini pangter ni maju uri remasu ja pada jalu tua I kacawan maya aya a kinemenem dan wakan aku sini pangter ini ka uri pada jalu na masih taki takan a uri pakarivo ayatwa aku sini pancet mawana uri pakarivo toa halak a walai katwa kama ni maju toa alak ka babayan katwa kina toa tarab a babayan katwa kina noa skel au ati mga uri ni maju wa semekel a uri masam watu daya maju azwa kiliva kenua ti mga toa kama katwa kina no taparavas anan toa zwa kiliva ketan wakan ini ka sejada pa kisusu tan wakan azwa kiliva kenua ti mga toa ala keni maju no taparava sanan toa zwa kiliva ketan wakan ini ka sejada a kisusu tan wakan au azwa ini ka pukawi ya semabri toa yujika ni maju sa kicur tan wakan ini ka sejada pa kisusu dan wakan ati mga a penauraura toa nasi ni maju ki maurip a nasi ati mga a namasan jakan saka ini ka penauraura toa nasi ni maju ki mapaseling ati mga a kirarain jamat janumon yakan na kirarengan na kirarain dan wakan na kirarain tuan zwa na semkaul dan wakan ai chua tiza sa sekaulan nuat semas azwa aya sa kilivakan dara gemau kau tua uri sipakarva tua sa sekaulan nuat semas ai chua tiza kisah mula-mula saka pasususu tua baru na semas azwa aya sa kilivakan dara gemau kau tua uri sipakarva tua kisah mula-mula a cao ku pascaya ibu ai chua sara-sara jini Kristo no aya ati mga sa pateker toa zalum toa tanuita a kupu azwa namasan dala nama maaran cao hindi ka uri maparagaw angata toa pakarva aya ti Yesu aicho kai nuan semas sinibichi ke mazai toa 马太福音10章32节到42节。读出个jam-jaman asini putarwan tanujen
接待最微小的人，接待最微小的人。耶稣这段话提醒我们，教会不是拥有地位身份的人才可以来，而是所有的人都被接纳。福音不是牧者、长子或有地位者的研究内容，而是微小之人的生命亮光。耶稣邀请我们，邀我们往下看，看社会底层那些不被看重的人，也邀我们往上看，看社会顶端的那些富有者。不管外在的社会经济条件如何，每个人都需要被教会接纳牧养。耶稣要每个跟随他的人勿忘关心微小的人。教会不能成为基督徒同温层的舒适圈，应当成为接纳人的信仰培育中心。教会不是拥有社会经济地位者的俱乐部，而是接纳所有微小者的上帝之家。那微小的人可能是儿童、青少年、身心障碍者，常坐最后一排的人，也可能是陪伴长辈的外佣，只能穿工作服来礼拜的劳工。每个微小的人都不能被藐视、被忽略，因为他们也是基督的门徒。即使我们只拿一杯水给其中一个人喝，也将得到丰富的赏识。让我们学习好好接待耶稣的每一位门徒，即使是最微小的人，也不可忽略。Cuma na sini pada sekatan tanah cema tianutin latinana pulingaringau latinana kemelan tuamana sini tulu sini pada sekatan tianutin 接待最微小的人。Tu suaka jam-jaman sini pagi ni menumitan 在我的教会里，哪些是最微小的人？我对他们的态度如何？教会有没有以实际的行动关照他们？Sinaya jantin tu suaka zaman-zaman nasi ni pakai ni menem. Latina na gemalu aki ni menem ayakana apa semalau ka inuri. 亲爱的主，谢谢你不轻看微小的我，拣选我做你的门徒。求你赐我谦卑的心，不看人的外貌与身份地位，在主里彼此接纳与款待。因为当我如此接待人，就是在接待你，而得以蒙你的喜悦和奖赏。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman na makatina na misra-sila nga sumpu to kain na semas. Latina na pasusu sa paswari ay chuabana kiliwan kanwa semas. Laika tina na semanika taicha kedi-kedia si pasumara-marau no ta marereng ati semas ati Yesus Kristo. Ayakena pasamarau janjina mapolat Latina na suliva tu saja kini adavan taja 平安